Selanjutnya akan diperdengarkan rekaman menyimak 19C. Setelah menyimak rekaman, jawablah pertanyaan nomor 8 hingga nomor 10 di buku. Satu enggal kecerita mangkin putran Iraje Pale lan Ken Sulase sampun meyuse pitung oton. Ida mepesengan idurmu. Beli Raja Pale, ne mangkin sampun wenten putra adiri. Tiang sampun nagingin pinunas beline. Mangkin titiang jagi mewali ke suarga loke. Adi, sampunang dumun hade muali kekayangan, mawinan idurme karya alit pisan. Beli Raja Pale, titiang tresne kapining ragan beli lancening idurme. Ampurayang titiang, sake wenten niki sampun masemaya nyanggupin napi sane dados pinunas titiang dumunan. Nah, yen subek itu, nenten beresidayang buen beli nambakin. Niki selendang adini. Pengide belini, sampunang ading sapang dewek beli, lan piana adi idurme. Pasti ke beli, sukseme beli sampun dagingin semaya beli sane dumunan. Ne mangkin titiang lungsur mepamit muali ke suarga loke. Iraje Pale ten preside bananang rasa sakit mebelas ajak somah nyani. Iraje Pale makin ken bakal nangun kerti ke alas gunung riseda idurme meyuse dasetiban. Nuju sanje Iraje Pale ngaukin pianakne laut negah mesile. Do cening durme pianak bape. Tumbo cening kasih asih pesan. Anu cerik cening subek katinggalen bahan mimi. Buen mani masih bape lakar ninggalin cening luas ke gunung alas nangun kerti. Jumah cening ngapang melah. Bape, adik kene hidup tiangi. Disedak tiang nu pitung oton, biang sampun ngalahin mewali ke suarga loke. Mangkin, bape masih jagi ngutang titiang Riki. Cening durme awa anu cerik. Patut cening seleg melajahang dewek. Sebilang gae patut pelajahin. Nyastre tusing dading sapang. Ditu di pasraman jero dukuh. Cening melajah sambil ngaya. Pelajahin cening matingkah. Ngomong muah mepinah. Tingkah ngomong muah mepinah ane rahayu pelajahin. Sekenang pesan megarapan ditu di pasraman jero dukuhi. Inggih bape, yen kadi asapunike pengideh bapani kapening titiang. Tiang nenten preside buen nambakin. Titiang pasti kes tata inget teken pebesan bapani buku jani. Bape, gelisang muali bape.